Tēnā koutou katoa. Tēnā koutou te hunga I haere mai ki te hui I te upoko o tēnei wiki. Me te a te whakarongo, me te a te kōrero ki ngā take e toru e whai ake nei. Ko tāku noiho he whakarāpopoto I ngā kupu kōrero o te hui, kia pai ai te toha haere I ngā tai pito pito. Ko te kaupapa tuatahi, ko te NCA, te tohu mā tauranga ni, the qualification. Me te panonitanga. Ko whakatau te kāwanatanga ka panoni I te tohu. Hei tā mātou o te kura, he tuku atu I tētai urupare. So the government has proposed a change to the qualifications that our tamariki can attain, and we are gathering together a submission to put forward to the government on the proposed changes that we see that will be best for our tamariki. Kei te kite mai I te tohu moenei wā tonu me ngā panonitanga. So you can see that in the slide there's the tohu as it stands, and then there's the proposed changes. Anei e tei kōrero mō ngā painga o ngā mea e rua, me ngā ngoikoretanga. Tuatahi mō te NCA, e tai ai te kura, te whakahoropaki I te ako. NCA allows us to contextualize the learning for our tamariki, and e aro ana te ako ki ngā paiaru, so it's standards based. He pai tērā, e hara I te mea ka aro noiho ki tētai kaupapa, so we see that as a good thing, that our curriculum can be varied and can be broad to acknowledge our tamariki's prior knowledge. So e whānui, e whārahi te aronga, me te whakanui hoki I ngā mōhiotanga o te tamaiti. This has worked well with us for a few years now. Engari ara anō e tei ngoikoretanga, but there are some concerns I roto I tēnei āhuatanga. It can be quite confusing for whānau. Ko te panonitanga, so the proposed change by the government is at the bottom. Ko te painga o tēnei panonitanga, ka tino whakariterite I ngā paeru, so it's really based around knowledge and making sure that foundational knowledge is set before our tamariki move. Engari ka tino ka raima tira nei, it's a bit rigid for us, and ki tā mātou te tiro kāre tino whānui, and kāre tino pai te horopaki, whakahoropaki te ako. It's quite rigid, and doesn't, to us, it doesn't seem like it'll align to our contextually based curriculum. It's going back to back in the day, so ka hoki kōmuri te aronga, pēra te hunga I mahi te school C, te sixth form cert me te iwi, ka pēnei noho tōna aronga. And those of you who remember school C, sixth form cert and bursary, this is what it's basically gone back to. So ara ngā painga, ara ngā taumahatanga. Kaupapa tuarua te taetaanga mai o te kura. Ko toko mai tei āwangawanga ki te kura mo te āhuatanga o te taetaanga mai ki te kura. So we have some growing concerns about tamariki attendance at kura. Kei te kite mai I te tohu nei, ko te whainga nui o te kura, kia neke atu I te iwitakau paheneti. So the school's attendance goal is that tamariki attend school 90% of the time. I tēnei wā, kāre tino pēra te taetaanga mai o te kura. So at this stage, we're failing our tamariki in regards to attendance. Ko tā mātou ki te kura e hihia nui kia
kia aki te whānau, kia tautoko mai. So our goal here is to enlist the support of the whānau to help us in this goal. Kei te rārangi mai, mea ka ngaro atu I te kura mo te kotahira ia rua wiki, koina he whā wiki ka ngaro atu I te kura mo te tau. So as you can see, just missing one day a fortnight is 4 weeks absence over the year. Mea ka ata titiro ki tērā mo te roanga o te tau, he puare nui tērā mo te ako. So if we have a look at that contextually over the year, that's half a term missed, and that's half a term of learning missed. So hei tā mātou, ko te aki ngā whānau kia tukuna mai ngā tamariki ki te kura. We want whānau support from home to ensure that tamariki are attending. So the learning isn't affected. Kaupapa whakamutunga, maramataka Māori. He mea whaka awe noiho I te whānau, anei tō mātou aronga. So our third kaupapa is our maramataka Māori, and all it is a reminder to our whānau the reasons why our year looks different to other kura. He mea aroa ki te taiao, so it's around replicating what's happening out in the environment, kia hāngai ki te marau, so to align with our curriculum. Me te whakarere ki te tau kia aro atu ki tā te kura e wawata nui ana, and to shift things around in our school year to align more to what we find important. What we find important and what we want our tamariki and our whānau to find important as well. So ēnei kupu, he mea whaka awe noiho, whaka mahara noiho I te whānau, kia pai ai te koke whakamua, me te mōhio anei te take. So this is all this is a reminder to the whānau of how we do things and why we do things, and to ensure that when we move forward I tēnei kokenga, ka haere whakamua I rungu I te mōhio, and to ensure that when we move forward in this, our whānau come along with us. Koina noho ngā kaupapa mō tēnei wā e homa, ka tū ēnei hui ā whānau, ia wahanga, kia pai ai te tō mai ai te whānau ki ngā kōrero o te kura. Tēnā koutou.